Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz bin Idris ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail bin Hashim dari Dewan Malaysia Melbourne, Australia, dalam program Mobility Imam 2025 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin.